Wal'iyadu billah. Allahumma ajirna minan nar. Jangan remehkan doa sekecil apapun juga. Perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan. Mek bola iku akhirnya Allah ridho kan untung gede akhirnya. Doa kayak doa. Saya baca kitab Majmu, ada Majmu kalamnya Habib Salim Syatiri. Tadi saya baca. Habib Salim cerita di situ bahwasanya kita kan kalau habis sholat tuh ada satu sunnah, Allahumma ajirna minan nar, itu 7 kali, itu sunnah. Dulu ini nanti itu katanya nanti akan ada dua saudara, ada dua saudara teman gitu, sohib. Yang satu sama ini masya Allah podo santri nih, podo dungone, podo wiritane, podo mari sholat sama, wiritanya sama. Tapi nanti di akhirat posisinya beda. Orang ini ketika di akhirat nanti beda. Yang satu ini di surga tinggi banget, deket sama kajian Nabi Muhammad. Yang satu surga biasa, ekonomi kelas bawah, bukan ekonomi A, ekonomi kelas Z misalnya. Soalnya ke dukur, sing temannya yang satu dukur. Komplain akhirnya, orang yang di surga yang paling bawah tuh komplain, ya Allah, kok bisa ya Allah, padahal dia sama doanya sama saya, minta surga ya bodoh, Allah ma'ajirna minan nar. Lek selamat tuh kan rokok kan berarti mlebu surga kan ya. Kok tapi beda tempatnya, oh tidak sama, nggak sama. Karena apa? Karena ternyata temanmu itu setiap doa bukan hanya minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka jannataka al-firdaus al-a'la. Ya Allah, saya minta surgamu yang paling tinggi, Jannatul Firdaus al-a'la ya Allah. Mek gara-gara itu tuh akhir posisi ini beda di akhirat itu. Gara-gara apa? Dungone jelas. Paham ini? Ya Allah masuk surga ya Allah. Mlebunya jedenge kok apa akhirnya? Ya Allah, saya di surga, rumah saya yang besar ya Allah. Doa yang jelas. Karena apa? Dalam satu hadis, innallah yuhibbul mulhin fid doa. Allah itu senang kalau ada seorang hamba itu berdoa mulihin, ngalem. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Ngerti. Engkau ini ya Allah zat yang maha tahu ya Allah, tapi mosok ya Allah tolong. Rayu. Inti lebay, inti bohong, rayu pangeran itu tidak apa-apa. Walaupun kok mari ngono piapi dungane iki pola njaluk ya Allah tolong ya Allah engko sugihno ya Allah aku sugih kok insyaallah aku tes sedekah ya sugih akhirnya ndak pati sedekah ya ndak apa-apa gorono pangeran ndak apa-apa. Karena ndak ada yang berbohong sama Allah. Nah, Allah tahu ente bohong atau ndak tahu. Tapi ucapanmu itu ibadah. Ucapanmu saja munajat kepada Allah itu bentuk ibadah. Rangkaian kalimatmu itu oh, ya Allah tolong ya Allah saya ingin ini ya Allah. Lo itu ibadah rek. Dinilai ibadah, doa ibadah loh. Ada kalam suaramu yang paling mulia yang engkau haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau haturkan kepada baginda Nabi. Suaramu yang paling mulia, suara yang engkau keluarkan dalam bentuk ibadah, zikir, ngaji, nyampe no ilmu dan lain semacamnya. Syaraf azim, dia tahu ada mahsub akan dihisab nanti khair. Ya Allah, ya Allah, saya pengen zuhud ya Allah. Ya saya ini jelek ya Allah, tidak pantas oleh wong sing ayu tidak pantas ya Allah menjadi. Tapi saya pengen ya Allah orang yang cantik. Jangan diremehkan, diterima pengiran ya apa untung kau niku. Akhirnya orang ini apa? Yang satu temennya ada di surga yang paling tinggi, yang satu surga biasa. Gara-gara apa? Gara-gara doa. Makanya apa? Makanya Siti Aisyah itu banyak kan Siti Aisyah itu tanya ya Rasulullah kalau saya itu ketemu Lailatul Qadar apa yang saya minta ya Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau doa apa saja sudah. Campur semuanya sudah minta sehat, sugih kabeh. Ojo nanggung ya Allah sehat wal afiat. Biasa ya Allah sehat, seger buger waras ya Allah. Ini sing akeh. Segar bugar sehat tok ndak seger kon lemes. Ndak ono penyakit tapi lemes wae kan ya. Ya lu sing detail. Ada satu cerita guyonan, nggak tahu asal usulnya dari mana. Ada satu orang sowan sama satu wali, minta doa. Kiai atau wali, Ustadz atau wali pokoknya wali, doakan saya.
iki kiai iki syekh ini mandi dungane, wali iki mandi tuh. Oh iya apa kon? Apa? Tepak datang halnya. Tepak orangnya halnya datang. Jaluk tuh apa kon? Saya pingin mobil yang pintunya 2. Oh, kan mobil keren ya, pintu 2. Situ gak nos. Wis. Suwi-suwi sowan maneh. Ya apa? Susah woy. Jadi wis di mobil kan. Nggih, alhamdulillah nggih saya sudah punya mobil. Ya apa? Ya, berapa pintunya? 2. Ya apa cocok? Enggak cocok. Kok bisa? Pick up ternyata. Pick up kan lawangnya loro, paham ini. Coba sing jelas ya Allah mobil 2 Ferrari, Lamborghini ngono lho, paham ini. Salah tuh, doanya salah. Ya Allah sehat, ya Allah beri saya istri yang cantik, yang suge, masya Allah, pinter masak ini, so cantik tak kan akhirnya. Ayu, lek mingkem dibuka untuk nih kau ya berjumpa. Naudzubillah itu. Doa kepada Allah yang jelas kalau berdoa rinci ya surga yang tinggi Allah saya minta ilmu barokah manfaat yang bisa ngamalkan ya Allah bisa manfaat kepada orang lain yang barokah ya Allah yang barokah ya Allah itu jaluk lulus ya Allah lulus mari lulus mulai jadi bajingan a'udzubillah min dzalik penentu usahamu itu menentukan hasil yang akan kamu terima nanti doa yang jelas maca sholawat itu yang jelas ya Allah ridhonya kanjeng Nabi harus diusahakan itu hajat sebut tidak apa-apa hajat sebut tapi cara jadikan hajat pertamamu ya apa saya ini cinta sama kanjeng Nabi Nabi cinta sama saya dekat sama kanjeng Nabi barokahnya mas saya nyambung sampai hitung turunan barokah pesaharian wis pokok ngaji sing jelas Fatihah ya Allah Fatihah madar barokah sehat walafiat buat anak-anak saya nanti buat ilmu saya kalau pulang saya manfaat barokah sukses rezeki lancar. Saya dulu punya teman emang dok situ giri waktu itu zaman apa BlackBerry paham ini BlackBerry subhanallah punya pesaharian gue dungoy ditulis aku njaluk iki mulian pengen iki anak pulangan ini pengen beli PS begini apa ditulis Fatihah ya subhanallah tanpa disengaja tanpa dia ketahui pamannya pulang dari Malaysia di Malaysia ponakan-ponakannya dikasih fulus semua 1 juta langsung beli BlackBerry Bold waktu itu Bold kan tanpa oleh dia aku duit enggak ndak ada celengan ndak cukup BlackBerry zaman itu berapa 1 juta 2 juta subhanallah mulai ndak lama pamannya datang nggak sampai Ramadan pamannya datang dari Malaysia oh subhanallah paman ini biasanya pulang berapa tahun sekali ya ndak pernah gitu ngasih fulus sama ponakan-ponakannya 1 juta ini kok datang subhanallah dikasih fulus 1 juta min haitsulah tasib paham ini maksudnya kok iso ngono loh tanpa dia pikir ya oleh BlackBerry ya oleh Fatihah itu oleh Fatihah la ilaha illallah itu yang besaran ya jaluk sing gena ziarah wana doa habis sholat yang gena waqad kana Hasan al-Basri radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dhalina amin ya rabbana ya rabbana ya rabbana anta lana kasih genah macara ahbun wa wadhun wa mu'in ya Allah ajil bi raf'i ma nazal baca tidak usah nunggu mic-nya hidup baca ya Rabbi fina syarrul anda wa khudhumu wa badida wa ja'alhu udah sampai ibratalin nadi wajahnya lah salah hari jamahum ya Rabbi galil azhah wajahum naruhum tusbih rahmatika khaya ya Allah
Ya Allah. Anta habib zailin ya Allah bijinna umurana washrah lana anta bisatiga ya Allah jahi zaidin ar-razim amin ya Allah thumma salatu wassalam ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wattabi'in ya umdati ya uddati ya mughidi min jiddati wajjatu laka jil biwathi'an سخر الأسباب ذليل السعاب فاحسن الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين وحاسد المعاند بحق زر طاسين ميم عجل بواسي يا عظيم يا الله أفضلنا الأبواب بنزل منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طويل مارد وحاسد المعاند بحق سر ضاسين ميم يا الله وسخر الأسباب وذلل السحاب حسد المعاند بحق سر ضاسين ميم يا الله يا ربي بحقي يا ربي بحقي يا ربي بحقي وذبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي وذبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي وذبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله فرج على المسلمين يا الله يا سلطان يا وليم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا وجود صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وأنت الذي لا إله إلا يا ميسر اليسير اللهم يا من لا يحتاج إلى تفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد اغرسنا بعينك الذي لا تنام واقلبنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت نصيب من الجنة ورزق النذر والنذر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه
على سيدنا مولانا محمد صلى الله وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه والدافع البلايا والوباء والأرض والعلم صلى الله عليه اسمه مظهر معطر منور صلى الله عليه مع اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه الدهابة التجاه نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها النساء قولوا والجمال عليه وسلم الفاتحة.